East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association (EKHLTWA) led a crackdown on unauthorized two-wheeler rental stalls in Shillong on the 25th of October 2024 following numerous complaints from local commercial vehicle drivers. The association's General Secretary Alquis Kharbani led the operation, targeting operators alleged to be run by non-tribal individuals. Approximately 10 rental stalls were identified as operating without proper documentation, and the association immediately ordered their closure. In a statement to reporters today, Kharbani emphasized that the proliferation of illegal rental stalls undermines the livelihoods of local drivers. He also alleged that some local individuals may be shielding these unauthorized operators by allowing them to register stalls under local names while non-tribal individuals hold the actual ownership. Manikong ini kamu permit yang ini permit kepaar ka license ka permission ka transport department ka government nang KCDC di verifikasi to tempat ikut islah di sini di city permit di dalam dan nang tabat ka kanu pergi ka license ka bio permission punya dan lempuk tanya yang bisa kan kalau punya Gak nih punya nomor. Kita isam Laila. Kamu cakap aja ini. Masa sebelana. Idah dek call aja. ठीक है मैं लड़ता हूँ क्या ना बड़ा मैं एक बार बोला आपका रतल देगा और नहीं आप बोला नहीं देगा हो गया नहीं देगा ये नंबर क्या है इधर आपको अभी अच्छा ठीक है दे बताओ नहीं देगा अब बोला सब देगा अभी ये आपका है ना ये छवि नहीं छवि जाओ उसको जो में बात नहीं करो छवि दीजिए और लड़का लाइसेंस दे ये हम दे दे छवि नहीं आप रंटा दिया भाई छवि दे क्यों रेंटेगा छवि क्यों आप पैसा आपको देगा इसका छवि आपको देगा ऐसा बोले आपका Kejengwan ni kendu hi jungi udu lor komplain habai de ni rental arcaka ko bangi tip ke bangi layat na do menam step kejeng khara kejeng ko ba ocean dan nakaliang ditu hi ulak pular ba habai de ni rental hi hadu mentak kempadan kata ka permission ne kata ka permit bikin ai nang ne dan nakaliang jungki kila ong ngi ba ada lap hukum kita nakaliang ditu ken sembe Kejembe kita ke action, bakadon kata penalti ke bahe nakaliang ka office dong di tiuru, insale ke badan kam habai de buni try. Dan nakaliang jungi meneng ke basusi pada kalong gumne nomor ngiyo bani keren begini ki try jung gini ki ba IY ki arsaka, kiong ba ngi ya gini ki ya kena ke permission hi ngiyo naka tourism department. Ngiyo kita certificate napo tourism department bangin IY gini ki arsaka. Dan nakalian jungi ngis ngolingo habai dei bat kakam kali hi unman tuklar tourism kam soyahap kam dei hiru nakalian jungi isu ba kene kam hin marka dei kam transport department ada transport department kam don hok kalau ne kam don bor ben pej habai dei bini ki arsaka ada kadon hok man kata tourism department ngasmu dei ba ka government ka ben penduk no ya kene ka transport department kadai kata ka baningkong ba bat kabaar ka balong ke isuran ka bami no DTU nang ne kalong ba nakaling DTU ken sa simkhia ken sa paik enforcement gidongki makin nya saboro kaleng ka sorsilong bakin pej habai de begini ki agency ba IY gitu ki arsaka tena kaling dungi keseng nginang yai budin bat nginang yai khmi perman habai de begini isu ke kiditang kitahi ka bam taksi halor kane ka bantahi nakaling dungi keseng hi nila perkhat mene bengin hablai kendu hi ke tourism department ru tourism minister nomor ba ya kam kali hi bensuan tuklar ka tourism department de nakaling jungi minum pediang bangin nyimhun hiru ya kene kebenta takrau nakaling jungi ngan saya budin bangin le kendu ru ya ka tourism department terus ke por ngijui bagi keno betang ingi taksi ba mangi ki taksi ngi bapun blok apo sor silong ndre ka ba sulingo pada kim jupai khamat
sigi we ki benta kum kini ki archaka ki ba IY lane ki archaka ki kali private ki baju kamai klem ki permit lane klem ki kot isla ki babiang te nakaling jungi ngis ngobun penrem ro ya ki bru jong ka ang ki baju keno ingi ki local taxi baju penblok ngasor ingi ong ba nakaling jungi hi ngis ngodu nong ka bakraw ha nomor ba balai kini ibe yang ia posor silong ngi penblok nomor bangi mio su ya ta kamai ka jungi bangin yalam kai ta ki turis lane bangin ya seginu ginu ki kentot bangin libu kita ki bru pasenjar nomor plate ki labun pula kini ki arsaka ki basu ya kamai klem ki kot kisla klem ki permit anta kum kini ki agensi mentas ni pengilap sibun su IY klem kini nu ki kot kisla ki babiang ya kata ka jing kata ka panikong mahai ni kebususi ru ke balong ba kini kinong IY skuti dan kini kinong IY kali private mentala daki pau-pau senam gelap peniak ini di agensi di jongki dan nakaliang government haduk mentah kempat UI kan ka benta tak tahu nakaliang jui baseng komentar sengi haban mi hidalade samadan ben pej ben kami lane ben likhang kita ki renter private ki ba IY se ki nu ki bru ki ba kwa wai kita ki archaka lane ki sau chaka te ke ko penduk nong padai ngi mentah kalong ba mentah ki nong wei gila dap ya jang ne kam ding pau-pau senam Andre posisi Pak Government UI betang yang yu taksi long nakaling jungi ngim hun bat ngilong tempau ka jing sengo bitaru